ang Ginoo nga mao si Jesus iyang giangkon nga siya gipadala. Pero ang pagpadala kaniya dili pasabot nga way Ginoo dinhis kalibutan sa wala pa siya mahimong tao. Mao kana ang gisaysay nila ni San Pablo nga gihisgutan sa unang pagbasa nga didto pa lang sa Ehipto doon na Ginoo. Ang Ginoo nga nagpalambo nila nga gikan sa gamay kaayong pamilya nahimong dakong nasod o mihari sa tibuok nga butang ta tibuok kalibutan sa dako kayong nasod didto nas Kanaan sud sa mga 450 years hangtod ni abot na sad nga rin ni Hari David hangtod ni abot ni Jesus. Ang Ginoo nag-uban sa iyang katawhan. Niya ang ihatag sa Ginoo pirmi gyud nga maayong butang. Wa gid siya ihatag na dautan. Pirmi gyud maayo. Munang nakaingon ta sa atong tubag sa Salmo nga sa to Hangtod awiton sa kanturan awiton ko ang kaayo sa Dios. Kana gyud. Pero sa atong eksperyensya, bisan sa gihisgutan ni San Pablo, gihisgutan pod ni sa Ebanghelyo ni San Mateo, nga ato sa ni siyang paggabasahon, ang labinas panahos misa di Galileo, kanang kaliwatan ba? Kaliwatan ni Jesus, gikan pa ni Abraham, hangtod gyud ni abot siya. Daghan kaayong mga kasakit nga nahitabo sa history sa kinabuhi sa katawhan sa Dios. Nangabihag pa sila usahay mag-unay ra pud sila pinatyanay. Ana, mura mao gini ang dagan sa kinabuhi nato. Karon si Jesus pag-abot na niya, iyang gipakita nga kining mga kasakit sa kalibutan aron malikayan og mahimog yung permanenteng maayo, ni pakita siya usa ka buluhaton. Unsa maning buhata? Ang paghigugmaay, ang pag-alagaray. Mao nang nihugas siya sa tiil sa iyang mga tinunan. Nakasuway na mo mga asawa nga nihugas mo sa tiil sa inyong bana. Ha? Mo kasuway? Kuha na lang. Kamong mga bana, nakasuway mo nga ang tiil sa inyong asawa, inyong gihugasan. Kanang dili paralyzed nga asawa ba? Kanang tarong pagyod kayo nga asawa ba? Nang kanang paralyzed, hugasan nga manginani mo, kaya di na nakalihok. Pero kana bang tarong pagyod kayo? Kanang muhugas kag tiil, sa kulturas mga Hudiyo, ulipon ka. Mao nay buhat sa ulipon, muhugas sa tiil siyang agalon, inigdayong sulod sa balay, kay hugaw man ang tiil. Hugasan, ulipon. Sa ato pa si Kristo di ay, iyang gipasabot nga ang Ginoo nagpakaulipon sa tao. Ninduta, no? Awa mo ninduti, ana. Sinangga? Siya gahimo na to. Unya, magpaulipon siya. Mabita na, og di ta kamatngon ani, naanad ta nga muratag master sa Ginoo. Kanabang suguon na to siya ba? Ato siyang suguon, sige. Abis ang ikaroon, kamong nanimba din hinugo mo Ginoo. Ginoo in taon, muhunong na unta ning akong anak aning iyang pagkatapulan. Tarunga in taon ning hunahuna aning akong bana. Ginoo usba taon ning batasan sa akong asawa. Pulos kita panugo os Ginoo. Ginoo maka-abroad unta ko. Ginoo makatrabaho na unta ko. Ginoo makapasar unta ko sa exam. Sige yung panugo. Ang pare sa Ginoo mo daghan na untang mo palit aning slat. Mahurot na unta ning kahalin.
Tanduga taong kasing-kasing aning naminaw. Nga mupalit na unta ni. Nyag dili gani gyud madayon ang atong sugo sa Ginoo. Normal sa na natong reaksyon, halamahay dayo sa Ginoo. Ginoo ngano man, hibaw mangita kang ikinahanglan, hibaw mangita ka sa akong kahimtang. Ana ba? Nya sakto ka na. Niingon si Kristo, kung ako nga inyong magtutudlo nagbuhat niini, kinahanglan kamusad nga akong sumusunod mubuhat niini. So kita sa diay ang pattern sa atong kinabuhi mao ni magpakaulipon ta sa mga tao nga gihatag sa Ginoo nato. Pasabot magsigitag higugma, magsigitag alagad sa atong isig katawo. Munang dunay sugo si Kristo nga niingon siya, love God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength, and love your fellow men or your neighbors as yourself. Pasabot ana, ang ato ng kaugalingon dili na ta concern. Ang ato ng concern nga ang atong isig katawo maunay atong atimanon kay mura na magsila ang atong kaugalingon. Paragod na ako dinhi isip pare. Concern pa ko sa akong kaugalingon ug asa kog kwarta, pila nay ako rong kwarta, pilay akong napalit nga mga yuta, pilay akong napalit nga mga sakyanan, pila nay akong deposito sa bangko. Wa ko'y concern ana. Nga ko rong concern sabayan. Pila na'y kwartas parokya, unsa pa'y mga proyektos parokya, unsaon pag-atiman ang mga parokyano. Ana, kaya nga naman, og ako ning buhaton, nga magsigi ko hunahuna kayuhan sa parokya, maapil man ko, kay ni aman ko sa parokya. Nakakuha mo? Karon, dito sa inyong balay, concern mo sa inyong tugkaran o sa tugkaran sa inyong silingan? Ay may inyong giatiman ang tugkaran sa inyong silingan o ang inyo? Ay, kasagaran na to ang ato ragyod. Ako ni mauna mag-away. Nya inig-away na apektado ka sa away. Kakuha mo? Gusto kag kaluwasan, gusto tag kaayuhan, haron makaawit tas kaayos Ginoo, sunda ang iyang pulong. Sunda ba? Higugmaa ang imong silingan samas imong kaugalingon. Adi magsige nakagtan-aw sa imong silingan, gamay mo din siya agianan. Oy, ako ning padak-an, tabasan ko ning jutay ang among yuta, haron duna na siya agianan. Oh, kanindot ana. Ang imo sang silingan maghuna-huna pud nimo, buutan ni akong silingan da. Nya mura man ni og kana ganing wa man ni ma siminto ila agianan kay perti man ni lapuka. Aha, ako ning simintohon. Abot man toron akong bonus, akong ipasiminto ani. La kanindot ana no? Man gid mo tayo ko ani. Si Kristo nagtudlo ani. Nga naman, kita manggong tao, di ta tudluan, di sad ta mga usab. Di ta mga usab. Nya ikaduha, ang gusto sa Ginoo nga mausab ta. Di ta magpabili na ning atong kinaiya nga ingon ana ra gyud. Ana bitang gitawag na tong i-box ba? I-box na to ang tao na ingon ana man gina, kawatan gina sila. Inana man gina mga politicians, mangawat man gina sila. Ingon ana man gina mga pare, may lang na sulti, wa man nasbuhat. Ayaw sa tawag i-box oy. Anang naay kahigayunan basta pasudlon lang ang Ginoo. Ana man gina akong bana, mga bit man gina siya, plahubog man gina ang animal, may ratag matay na yun, kapahuway na tani. Ayaw i-box, mausab ra na, sige hilang yung alagad o, sige higugma. Maunay gitawag og the power of love. God is love, and His power musod nato pinaagi sa iyang pag-alagad. Testingi ragod ninyo. Kini ako naman yung natestingan din sa atong parokya. Kanang tao nga imong alagaran, unsay mo sunod mahitabo? Magkaaway mo o masuod? Suod. Na, automatic inyong tubag, masuod.
Niyang magkasuod na mo, magtinabangay mo o mag-iyahay? Tubag. Tinabangay. O niyang magtinabangay na, mulambo o mahugno? May man kayo mong mo-analyze. Mauna, sayo na gyuday kayo. Sugod kita sa pag-alagaray o paghigugmaay. Aron ta magkasuod. Ikasuod na nato, magsige na tag tinabangay. Niyang magtinabangay na, mulambo na, di na mahugno. Ug mauna, ang gibuhat ni Kristo. Unsaon man pagkahiusa sa iyang mga tinunan, iyang gihugasan ang tiil. Unsaon man pagkahiusa sa iyang mga tinunan, iyang gipaagas ang iyang dugo para sa iyang mga tinunan ug sa iyang gimahal nga katawhan nga mao kita. Mao bitang niabot ng pagtulunan nga Kristiyanos dinhi sa ato sa Pilipinas tungod man na sa mga tao nga andam mo alagad ug musabwag sa mensahe sa Ginoo nga pag-alagaray, paghigugmaay kay mao ni ang tinuod nga kaluwasan. Basta motuo tas Ginoo. Si David nagihisgutan dinhi nga buotang sulugoon, magbalantay rag karnero, nahimong magbalantay sa dakong nasod sa Israel. Tungod sa iyang paghatag siyang kaugalingon, pagrisgo siyang kaugalingon nga miatubang siya atong gulayat nga nakigsangka siya ato nga way ko kahadlok para sa Ginoo. Gihimo sa Ginoo si David gikan sa pagkamagbalantay sa karnero, nahimo nang magbalantay sa nasod. Akos una didto kos amo, ang ako rang gibantayan katurang among KYO, Kahugan Youth Organization. Motoy akong first gyud nga organization. Mga 20-30 mi kabuok ato. Karon nagbantay nako og usa ka parokya nga appeal pass online parishioners moabot na og minilyon. Di ba? Mura mamugwa malipay. Sige na eh. Na siya. Salamat sa Diyos. Sige na, nindog na ta.